ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kuri mwe mwese by'umwihariko ugira uwamanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse na zimwe mu ngingo z'ingenzi ziba zagiye zisohoka mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye mu mikino y'u Rwanda kuri match yaraye ibaye ku mugoroba aho ikipe y'u Rwanda Amavubi yatsinze ikipe y'igihugu ya Grenada ibitego 4-0. Rero hakaba hasigaye umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na Estonia ndetse n'ikipe ya Kenya, aho rero imikino izaba kuwa mbere. By'umwihariko rero impinduka zabaye nuko iyi mikino yose yimuriwe amasaha bitandukanye nuko ino mikino yabaye ku munsi w'ejo, imikino yabaye ku isaha y'isa 3 z'ijoro, yindi ikaba ku isaha y'isa moya. By'umwihariko rero ni imikino yo ku munsi wa nyuma wa FIFA Series 2026 ikaba rero yimuriwe amasaha, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahuriramo na Estonia. By'umwihariko n'umukino ukaba wakuwe ku isaha y'isa 3 z'ijoro wimurirwa ku yindi saa. Ese washyizwe ku yihe saha? Ihinurwa ry'amasaha bikaba rishingiye ku korohereza aya makipe gusubira mu bihugu byayo, kuko harimo imihindagurikire mu ngendo z'indege, bikaba rero bigomba gukoresha indege zashyizweho ku masaha yagenwe. By'umwihariko rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na Estonia bikaba bizakina ku isaha y'isa moya n'igice z'umugoroba kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Werurwe 2026 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko ino mikino yimuriwe amasaha. Umunsi rero wa nyuma w'iyi mikino ukaba uteganyijwe ku wa mbere. By'umwihariko rero ni umunsi wa nyuma w'ino mikino, by'umwihariko ikaba ari imikino itegurwa n'ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA, ukaba rero uteganyijwe ku wa mbere ku itariki 30 Werurwe 2026 kuri stade Amahoro. Iyi ngiro ni imikino yo mu itsinda A, aho umukino uzabanza ari umukino uzahuza ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse na Grenada. By'umwihariko uno mukino ukazaba ku isaha y'isa 10 za n'umugoroba zuzuye mu Kadomo, aho kuba ku isaha y'isa moya, aho mu by'ukuri no mikino yari iteganyijwe izaba ku isaha y'isa 12 za n'umugoroba. By'umwihariko rero uyu mukino rero wa Kenya ndetse na Grenada ukimara kurangira hakazakurikiraho umukino uzaba utegerejwe na benshi uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na Estonia. Aya makipe rero akaba azakina ku isaha y'isa moya n'igice za n'umugoroba, aho kugira ngo zikine ku isaha y'isa 3 nkuko ino mikino yari isanzwe iba.